mizo puan ming pani isyate hansoite mizo puan ming pani isyate hansoite mar am lengo te kher ale tu na chuan kan judge Maria abala mangai ne jang kan mai sang Jessie Chapchar Kut si baile Chapchar Kut si baile tu na ka zo tu chu hei mula inia mizo mi pa mai zong kher po ni lo chia na po in ei thia tin le khazir puya te le le shia chin shin itu le la chu khat le la te po chu wa chuan mizo mi pa an quality an du changa te nge sang zo mi shi then mizo mi pa hianin I pathian da ma sa chung kwa da ma sa le kan ham te le choi moi de choi du Miss Chapchar Kut vai khatna na in mang kan mang hi alo mong ka dia ma so na po ni ka dia a chan chu hi dia ngai twa chwa na cha ngai sha he thil har san tu ka nia station sha chingin kan nu la cha le kai ro te en ton ka mo me chano pang ron chang yan tu te en ton ka mu thei tu ra nu la cha khotina khan formal attire nia ka khan mark song panga pu chu stage presence and confidence ania design and fitting stage walking and pose poise and bearing ania chuan overall impact kan pelia chuan ato pera chuan in category number 3 ania chu question and answer kha ania stage presence and confidence ania with and content projection and delivery mizo language efficiency book chuan overall impact kha omlea chuan in mi puya chang kha online anan kan thei hi lom thu kan soya kan soi kham thei do lo in ho to nu a po kan second runner up result ka ko ta hian om contestant number pakhatna monica lamdalali ani first runner up. Contestant number is Vanel doon, Vanel pang doon. Lomandong tikha ama hi ta hian ron ding na Hmeltha first second runner up tikha